perlo ngin nyabam New Year no tau ne usiar bari lajong perlo kadon sibun tang ba ngala debdi te mentah une wepat ngala iknang nagam taban pamira de perlo seo huni nomar yabam do usiar basuri lajong une ude usiar kasih ke baik ulah hei naradi hayo de siajar ulah ba nomar ulah hei kier ulah kier de ngala sokmen mentah nomor ba ngamut ban wadok no Yunusia susun nomor ba de usiar ba ngala sumar hayam barkaweru de usiar ba jajaj de usiar ba tipsi baik bakam te iki jadu ngabat kumne baik tipsi ho ne usiar baik nga susun hin rei aga jing kwa do de uman se nga habam baik te perlo Happy New Year. Kublai sedang tunai besok dokumen ki paro ki parlok ki baju pet ha ya ki video ki namo. De mentangan wan puas no Yunusia. Pet parlok. Pet kane kadok siar. Banga ot mentam da usiar kasih pet parlok. Kadok New Year. Tang bang orang siat tang season siat. Yang siat biang sa season siat. Kemar mentah ingin nyabam saya tangkat nih saya mesti dapat ingin saya siat biang mentah dan siat tang kendia tang ban mentah kami parlok pet siat serwa dengan kerwit mesti serwa dosia kasih deh kerwit serwa macam deh kampang baik limpang ha perlo